Mbanje kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire kuri mwese. Nge je m'appelle journaliste G Bruce. Munsi duhiga gato ku ndirimbo ikunda guca ibintu by'umwihariko mu mpera z'umwaka, n'indirimbo yitwa All I Want for Christmas is You n'umuhanzikazi w'umunyamerika witwa Kuri. Iyi ndirimbo abantu benshi bazi ko ari nshya kubera ukuntu ikunda kongerwamo cyangwa ibyo abantu benshi bazi nka remix. Gusa iyi ndirimbo bwa mbere yagize ku rubuga rwa YouTube mu mwaka w'1994, bivuze ko imaze imyaka irenga 31 yageze kuri uru rubuga. Gusa 2011 yaje kwisubiranamo n'umuhanzi witwa Justin Bieber, 2014 aza kwisubiranamo n'umuhanzikazi witwa Fifth Harmony wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tumwe mu indirimbo imaze guca harimo nk'agahego ka mbere nakubwira, indirimbo imaze kuyobora urutonde rwa Billboard 100 cyangwa se indirimbo ijana ziyoboye isi muri rusange, ikaba imaze kuyobora inshuro zirenga 20. Imaze gukora agahego k'indirimbo zirimo nka All Time Low, Relax, X, Bar Song ya Shapes zimaze kuza mbere inshuro zirenga 19. Hakaza Despacito, indirimbo One Sweet Day ndetse na Last Night ya Morgan Wallen zimaze kubiza mbere inshuro 13. Buri mwaka indirimbo ikayimwinjiriza arenga miliyoni 3 z'amadolari.